A što sve nadahnjuje mladog redatelja Lea Vitasovića, doznajte odmah. Zagrebački gimnazijalac Leo Vitasović ima tek 18 godina, a iza sebe već impresivnu filmsku biografiju i zato vam ga predstavljamo u današnjoj emisiji. On snima filmove, video spotove i TV reklame, nastupa na festivalima kod nas i u inozemstvu, a do sada je najveći uspjeh ostvario filmom Teške boje. 2013. na festivalu u Dubrovniku i Umagu dobio je nagradu publike i nagradu za najbolji igrani film. A sada Leo priprema novi film o mladim ljudima bez obitelji. Sad najnoviji projekti, najveći, je radnog naslova Pretinac govorne pošte. To je u sklopu jednog humanitarnog projekta koji smo također mi pokrenuli. Film se radi o bivšim štićenicima domova za nezbrinutu djecu koji kada završe sa domom nemaju kamo. U filmu imamo neka veća imena kao što su Starik Filipović, Goran Grgić, Ksenija Marinković i ostali. Tako da to će kroz mjesec, dva bi trebalo biti gotovo. Leo nam je ispričao svoje redateljsko iskustvo o radu s poznatim glumcima. Na početku sam imao veliku tremu i nisam znao kako će sve to završiti. Bojao sam se da će biti užasno, ali u biti je bilo jako lagano. Nije bilo nikakvih problema u komunikaciji. To je ono čega sam se najviše bojao, da im neću znati objasniti nešto ili da ću jednostavno ja imati tremu. Ali stvarno nije bilo zapravo nikakvih takvih problema, tako da biti super. Isto kao i sa svima ostalima. Jedva čekamo vidjeti film.